Zuzalapa, Bhadgong television sena dimanchita tapasai lasukasai chana ji sakantala Nepadiya kala संस्कृति भाषा साहित्य सम्पदा जिगु मसिका ख थुकियाता मकातेगु लिंकातेगु चुचेगु अभिभारण जिगु एख लेथोय आज यात पुवंकेगु नितिन ह्यागु छगु पलाखा ज्याजो चपासे नेपाल भाषा खेय थिति व्यक्ति पिन्ता बनावे कपिनगु नुक दिनिया ख निनिकने यागु जिले थाउना चपासे सम पहा छाइदि धुंगु बुदु वेक ज्यादि स्नेह सामी अले वेक युजनमा 2016 साल माघ 1 गते जुगु ख अले वेक थौकने ये महानगरपालिका रवि भवने जनादि धासा वेक चाहिँ पारिजात स्मृति केन्द्र या छ्यान्जे जुयादि धासा रातोगर फाउन्डेसन या वेक मु छ्यान्जेन जुयादि अले वेक त सम प्रगतिशील लेखक तका न मसिका जनाको दु धासा वेक युपटी थिति ज्याके चाहिँ आपत्त ज्यादिएको दु मेगु खसे वेक पाके हे निनिकने हियाको जी चासा वेक तना चपासिन लसकस या इसने हजु चपासिन लसकस दु छिता सुभा तो टेलिभिजन यातना तो केमेजु सकुन्तला यातना एको सुभा हजुर थौकने चुचु ज्याके व्यस्त ज्याचना दिया थौकने पारिजात स्मृति केन्द्र या छ्यान्जे नाय जुया नक्तिनी हजुर एजुया शायद मेरो निरति स्मृति केन्द्रित बल्लाक्यु यो साहित्यिक ज्याजो त याव हजुर कुटा यान्चना वो बाहेक न्यू कविता संग्रह हजुर वो चाहिँ नेपाली अहिले छगु चाहिँ ची भाषा नेपाल भाषा हजुर पिकाउ चाहिँ तयारी यान्चना छिसम प्रगतिशील चौमिथका मसिका देखादिम त्यो चेगु ज्या गब्लेनसे थालनी जुल चेगु ज्या यानौला थो विक्रम सम्वत 2031 साल छ ख अबले छ सूर्यानो सुगो हपा पाखे चाहिँ सूर्यना दिया चेमा धका जी साहित्यकार जी लेखक जुगु धका चाहिँ गब्लेनसे चोया दिया मला सुना चाहिँ चुएमा धका चाहिँ छिता बबिला अथे मखु द सुना न अबले चुएमा धका बबिउ मखु हजुर जी थ यसे अबले चाहिँ चिनाख चुयो सूर्यना हजुर तर अबले समय गएर हसे चिनाख चुवस ठौकने थे अथे प्रकाशन या सम्भावना एकदम कम प्रकाशन या थान मरु अनि प्रकाशन या पिन्छ अब थ नक्न चुव पिन त थाबिउ चलन न मरु हजुर अबले चेउ तेउ याना अनलिपा चाहिँ नि निरति लिपा 33 सालले चाहिँ अले मे चेउ चलन जुल अबले मे चाहिँ ठौकने थे जिस हमेसा न रेकर्ड या चलन नम्बरु अबले रेडियो नेपाल जको छौ ख रेडियो नेपाली हुना मे बिउ हुना रेडियो नेपालले मे बिहान मगा रेडियो नेपालले चाहिँ नापगे चलन धास वो सेन्सरियामा सेन्सर बोर्ड थियो दु अले इमसा पास या मेजक हाक्यु चलन अले मेन चाहिँ नि छगु न्यूज वे उप रेकर्ड जुइ मखु सुइ मे रेकर्ड जुइ रास रेडियो नेपालले जुमा बे स्टाफ त ततर हपि संगीतकार त ततर हपि अन गीतकार त अनेदु फटाफटले इमो रेकर्ड जुइ अले जिस एकै चाकरी आसे तिनी जिउ रेकर्ड जिउ हजुर अन्य स्थिति टु अन अब छु बच मे चया तर जी अबले यो जिउ उमेर न कम बुद्धि न बचा कम एजेन्टी जी खासै चाहिँ चोजको चोया तर खासै छपुनिपु बा खास अबले रेडियो नेपाल रेकर्ड न मया एजुजु मर्का हजुर अबले छिसा चोया दिगु बोले चाहिँ छु भाषा चोया दिया अबले नेपाली चोया हजुर छौ चाहिँ विडम्बना छ नेपाल भाषा यो लागि उ चाहिँ छिउ नेपाल सम्बन्धी लागि चाहिँ अबले 33 सालन चाहिँ जिन लगे जुयो ख हजुर हजुर अबले थासन था वास्तविक वो पञ्चायत काले चाहिँ गुजो स्थिति थास भिन्तुना र्याली यावल सम्भावना मरु ठोक्ने थे तर ट्वाले चाहिँ भिन्तुना यो चाहिँ ज्याजो याव चाहिँ चलन रुगा हजुर अबले चाहिँ झिसँग टुल त लाटिए ट्रेउ अनि ह्याङ्गो काफुते चाहिँ नि थमा लाटिए पेन्टिया चलन र ठोक्ने थे वो टुल देक्यु छुटा छुटे पसन मरु चया चाहिँ टले चाहिँ झिसँग भिन्तुना यो ज्याथो या जुलकी पुलिसमा जनाइक्यो अन्यौली चाहिँ लगे जिया तर जी थए नेपाल भाषा चेरगा अबले चाहिँ
जिमफ्ट जी चाहिँ सुरुवातै चाहिँ नि ठो चाहिँ नि खे भाषा चुयो बानी जुल हजुर चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ चुइमा दका चाहिँ उबले चाहिँ वो बिचामा होला चाहिँ वो संगत थे चका वो चाहिँ गेरास अबले चोमी पिना पयो संगत छौ संगत जुल अले छौ चाहिँ नेपाल भाषा प्रति चाहिँ जी उली प्रेम या मफ्टला अबले अब ठाउँ न खख कटमिन त दोष दिसो या हजुर हजुर अले जब जी चाहिँ नि 38 39 40 साल पत्ती होया हो अले जिउन मा भए ख ओ भाषा न चेमा टका चाहिँ अबलेन चाहिँ फाटफुट नेपाल भाषा न चेउ सुरियाना छिटो चाहिँ खस नेपाली भाषा के छिट प्रतिष्ठित याना दिला गुलिसक्रियता के ना दिला नेपाल भाषा चाहिँ छै के मफता छ मजुला वेले दुखै खजुला वे दुख खजुला जी चाहिँ ठिकै छौ छुन छौ दुधासा जी अजी अथे थेना ल धा मजु ख सुनान मानु अजी छम खस भाषा चुय जुला ओ चुयगु का ज्याला चित्त स्वतन्त्रता दुहे जुला न्यापे भाषा जोसाना तर नेपाल भाषा चुय त छौ छुम माखन दासा छौ का छ नेपाल भाषा चुहे मा ढका चाहिँ धाइपी पासपिन माखनी मखला छौ छौ चाहिँ गराछ छ ससा म ससा नेपाल भाषा चुय सुरियाले जिमस ग्वालिया नि तका चाहिँ बारम्बार धाइपी पासपिन माखनीका छु अहिले वो समूह स्या पिनेजुल छौ चाहिँ झिके नेपाल भाषा आन नेपाल भाषा स्थापित लेखक तेस आन असिना ग्वालिया थे मटाड निश्चित पासमी बाहेक निश्चित मनोदायक ठोला खस भाषा चोइमपट्टि थो चाहिँ थो झिम मनु मखुटो ध्याउ एको दुथे छ नि थो चाहिँ नि नेवाय ख ठौ खस भाषा चोसान थुइते नेपाल भाषा चोकी त कुट या कि नु थुइते अझ ग्वालिया नु त यो वो चलन भछ कम थे छगा हजुर उके ना चाहिँ छुरा छ नेवाहे जुसा लेगो तापना हुने हो उते तापकाय छ हो उन छौ चाहिँ झिउ चलन खला हजुर लगे हजुर थ त तापाको खला जुला मला थ निहनी वनी ढुंका चाहिँ नेवा तेतना सशक्त यामा निहनी यनिमा तका चाहिँ छिके चाहिँ बिचा दु बोलन के मन दु वला आठौं कनेला जिके वो भन्छ उप हे दु हजुर जस्तै आज त गेल गज रास ठो ठो हान ठो न्यू किस्म जी नेवा संस्कृति नेवा भा अले नेवा हन बना प्रति प्रेम चाहिँ नि थन्थाले चाहिँ जिउ भन्छ उप हे दु हजुर एजिया न जे चाहिँ नेपाल भाषा हे सफु पिकाउ तका कुटा न यान्छ न दुआ लिभाषा चाहिँ वो ज्याइ चाहिँ सुरुवात चाहिँ जुइतेङको सफु प्यावेतेङको होला चिना ख चिबा ख या सफु पिदने तेङको चिबा ख ए जो हजुर ठोइले सफु चिबा ख नेनिला चिबा ख हजुर जिउ चिबा ख यो छौ सफु ल प्या वे त्यौदु हजुर नुगु ख कि वे सफु दुनिया गए हे वे सफु दुनिया वे थो चिबा ख या छ का ज्ञान मालाया थी मजु मजुला ज्ञान माया थी मजु मजुला अस्पताले क्यों वो बोले छुछु जाँच कालो मस्यु डाक्टर पाठे दुगो ख पक्का याना हला ओसोया नियम मचा ईश्वया न्याय क्वा वगुली ज्ञान माया तस्का ग्या पतिचा मछिना वलकी डाक्टर याथा वनी छे ज्या ऑफिसे ज्या डाक्टर याथा क्यों वन की आराम या माला धाइगो तर छे धासा आराम यागो वातावरण मरु चोचो हे मछिना वइगो वन की आराम या माल चोचो हे मछिना वइगो बाथरूम में वन माथे चुनिगो गब्ले ला पाठे दुम मचा प्यंका हथे चुनिगो न्याक्को कष्ट जुसा पाठे दुनि चोम मचाया स्वास्थ्य बालना वगुदु तका डाक्टर ताइबले ज्ञान माला तस्का लेता तस्का हे मेहनत याना डाक्टर याथा बराबर केना मचा बुइ न्य न्याक ताको अस्पताल चनासा ज्ञान माया मचा बुइ कल छुबुल तका फुक्सिया उत्सुकता का बुल का आखिर का हे बुइ काटो टल
माया त थ मचा हिरा पुतला जिउ हे जुल उकेस नापाम सन्तान का बुगुल्ने ज्ञान माया तस्कन लेता ज्ञान माया दुने दुने मुस्का आखिर शिवले मितैम कटपिनी छे मौनिम बुढाबुढी अशक्त जीवले लहिम न्याक्वे काव म्या बराबर धासा मिसते हे काबुले कि लेता मचा बुई जक्कमा तदिक जुगु हसे मरु ट्राले मे पिन्छ मिसत मुनि बले चिक बुके बले फुकस्या धाई ज्ञान मैचा या काला गपाया ग्वारा गपाया च बाला गपाया चो स्वेजु मचा बु ब्याङ्के बले ठछे खल तैसे मिया या छ्यो तया हल नापा बु मका जुगुली मिया छ्यो तया हेमा ओस व नसाला तया हैगुए जुल ज्ञान माया या तस्कन लेता नि निथ मचाइ त दुरुतुङ्की खि चो हुइकी चिक बुइकी मचा निलकी थन निली मचा खोलकी दुखताकी मचा या त हेकी खम्मठुमा मचा नाप खलाई मचा या सुख व खुसी दुनिया हे ठगु सुख व खुसी खनी थ मनसे नकु थ मपुसे बालाको स पुङ्कु मचा तरिक जुल स्कुल वन कलेज वन ल्याम जुल विदेश बुवन मचा थे चोमका स्वीडन दत ज्ञान माया अबले तक खुइडन दत विदेशमा ल्यावे ढुङ्का छका छे चना न कायम नापला हे ठाकु नाप हे लाई मखु छका छे हे चोसा खला बला तस्कम हो माम कायम नाप खला त सोसा कायम वास्ता हे मया छनु ज्ञान माया काय नाप खला त सोई कायम स्या तासा तस्कन लिमला न्याब्ले ल्यापटप छगा जुना चंगुदु खला त सोई बाबु जिता ठौ कने तस्कन न्यम व छातिस्या मुसुन व कायम धाई बुरी जुलकी न्यवै मखनीमा उमेर वनकी भचा छातिस्याई मुसुन वै अथे ताको सोन्दिति ढुङ्का कायम वाचा कलकी न्याब्ले कचकच याथे न्यनि चौइमा मा खने मरु कायम ती जक माया कथा सोवन माम मस्त न्यवेका चौथे खनेदु कायम सतल होमदा शङ्का सोल सन मस नारी सोल छाती सोल हलचले मया हठास अस्पताल यङ्कल डाक्टर ताल थोमनु मरुगु सोनुति दत्तजी हजुर क्या मोडुगो गो किबाह या चाहिएको दो कने या परिस्थिति या न्यागु हे शिक्षा युवा वाला दासा न्यागु हे अब अठिन्जुसा चाहिँ वो छौ अन्धविश्वास छौ विभेद अझन ल्याउँदैन गो माँ बाप पिन्छ गुन माया मतिना यही गो माया मतिना चाहिँ क्या माया पिन्छ चाहिँ थ माँ बाप पिन्छ yana चाहिँ खने मरु हजुर वो व्यस्तताको कारण जिफु वा छौ संस्कारी कारण न खने व जिया चाहिँ गो बाख चाहिँ छिसा ने भएदिला अतिकै नुगले थिलाला सुकमी सकला भाषा मेजि पिन्दैन नुगले थिगु जुइमा गो छिसा चाहिँ थि ज्याजो चाहिँ न्याका चुना दिएको दु थि साहित्यकार व रचनाकार लेखक पिने दथि चाहिँ छौ सहला जुया दु नेवा साहित्यकार दथि चाहिँ छिसा व या फुगु दुकिमहरु याना चुना दुकिमहरु यान चुनुदु जी चाहिँ नेवा साहित्यका जस्तै ठो विराट नेपाल भाषा चाहिँ यो प्रत्येक दजुयु कार्यक्रम जी सहभागी जुया चुनौदु थो प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्याउ यो थो थाबुई जोया चुनौ यदु सुन नेपाल भाषा यो चाहिँ नि पत्रिका प्याउ ढालासा ओके जुया याना चुनौदु जी थम एना नेपाल भाषा यो सफुट कया बनाया चुनौदु जी चाहिँ गे ठो खस नेपाली भाषा चाहिँ जी छौ स्थान दिएका अथेन्तु ठ मा भाले न जी चाहिँ बुलु छौ चाहिँ नि छम स्थापित लेखकीय हैसियत कया जी छौ था देखे कुटा याना चुनौदु हजुर अले तो
चोमी पिनु दति चाहिँ राजनीतिक सचेतना अपजुइमा तकाना दाई ओ दल कि जिन चिज चोइगोपट्टि चोसा चाहिँ जनता नीति जुइमा तका दाई छित कथे दाथो के जिता न अठे लगे छु ओके चाहिँ जिता न गेले गजो रासा चोमी पिनु बिचे निगु धारणा दुगा गुल्स्या छुराइ रासा चेबले राजनीति या मजु अथवा को छुच्वेउ ख उके राजनीति मरेमा टाइपिङ छौ समूह दु छौ चाहिँ नि राजनीतिक रूपमा सचेत जुयाहे चेमा थियो मेउ समूह न दु हजुर तर जित गथे लगे जु धासा राजनीतिक चे मजु धादाहे मनोटेसा राजनीति अन्छौ दु ओ धापुले हे राजनीति दु हजुर राजनीति मरुले थाहे मरु राजनीतिक रूपमा यदि सचेत मजु खल ढालास चाहिँ छम लेखक छम जागरुक नागरिकले जिफैए मको हजुर जुन ती जीव हरेक लेखन चाहिँ राजनीतिक रूपमा सचेत जुगे दै व राजनीतिक रूपमा सचेत जुइ मजु धाम मनु न दुने दुने चाहिँ व सचेतै दु दहिउ चाहिँ जिता लगेछु हजुर चिसो चाहिएको गुलिना साहित्य दो गुलिना रचना दो सुइगो नीति ख जनताई नीति ख वा थगु आत्मसन्तुष्टि नीति ख जिता चाहिँ जी चेव खगे जिरा छ गन चाहिँ जिउ छौ घटना छौ स्थिति छौ व्यक्ति ओ सार्वजनिक व्यक्ति यो ख द दुनिया चाहिँ मैया वइ अलि जी चेव जिगा हजुर एजन ती जी चेवला अक्सर सीधा राजनीति चोइचुनाका तथा खला खस वो न सुना खलाबले चाहिँ जनतालाई लागि खल थाउ तर जयाबले चाहिँ जनतालाई लागि मयाई अन्य पिनि विरुद्धै चोइचुना हजुर एजन ती जी चेवला एकदम बचा थायका चाहेका चेउन मको सीधा राजनीति लागि हस्तक्षेपै चोइचुन दु एजन ती गुल्स्या छन् थोर नारा चोल टाइपिन दु तर जिता चाहिँ गेल लगे जु खसा यदि जी चोयु ख जनताई लागि मजुले ढाल्लासा वो चोयु यो अर्थै मरो एजन ती जिस चोयु दिउला जनताई लागि खटे हजुर जनताई नीति चेमा जनताई नीति चोयगु व साहित्य जनताई दथै थंगु त के मारुले अबले थ्यौडु तर जिउ चाहिँ छौ समस्या छुटो रासा जनताई लागि थ्यांक यू छगु लफु जस्तै छिउठो टेलिभिजन एजुला छौ आठौँकुने जनता उनी ढिए चाहिँ नि मास मिडिया ख हजुर यदि झि चाहिँ नि त्यो मास मिडिया उनी मफ्त ढाल्ला छ जनता ठेंके ठाकु ठाउँकुने जमाना कि सोशल मिडिया कि मास मिडिया ख मेबला गन कार्यक्रम जीवले गन ज्याजो जीवले वना उनी छदा खजल गब्ले चाहिँ जनता उनी चाहिँ नि छौ तरिका छुन खास वो आन्दोलन जीवले ओके सहभागिता न जनता उनी चलन ख जिल्ला पुक्क हिसाबमा न जनता उनी कुटा चाहिँ यहाँ चुनदु हजुर अब थो साहित्य या त चाहिँ जनतामा चाहिँ उनीको नीति यो पाए नीति चाहिँ छेलाबला एना चंगदु ओ साहित्य मरु दासा छुए मरु थे ज्यासँग इले छिगु जीवने छिगु नीति छिगु मेखा चाहिँ साहित्य छुख साहित्य ढाबले चाहिँ समाजे जुयाचंगु घटना अथवा समाजे जुयाचंगु समाजे छौ प्रतिरूप समाजे जुयाचंगु घटना तय झिसा चाहिँ साहित्य छेलियो ख हजुर समाज यदि थो समाज यदि मरुदु छ साहित्य न दैमको समाज जुइचौ चाहिँ छौ किसिम विभेद छौ किसिम चाहिँ नि लुआफु अथवा छौ किसिम यो छिचुमिचो चुनजुइचो ख उके ते जि चाहिँ चा चिबाख चा मेउ छुन माध्यम चाहिँ चुयो ख दैथे जो एजुन ती गुल्सिया चाहिँ साहित्य चेबले चाहिँ जीव आनन्दै लागि चेब धाइपिन दु तर जित गब्ले आनन्द भइ रहछ गब्ले जी जनताई लागि चोया थे जित लगे जुबले तिनी जित आनन्द भइ गुल्सिना बियरटनले आनन्द भइ गुल्सिना एलाटनले आनन्द भइ गुल्सिना चेबले आनन्द भइ गुल्सिना प्याखनले आनन्द भइ तर जित गब्ले आनन्द भइ रहछ जी यो चोयो मध्ये ठुके चाहिँ नि थे जी जनताई लागि चोया छटक चाहिँ
ठो चाहिँ साहित्य जुल्ला कि मोजुल ढेउन खन्डु हान ठो चाहिँ स्तरिउन खन्डु छौ आची बाख बाची नाख न्यावे चोसा चाहिँ ठो साहित्य जुल्ला कि मोजुल ठो ची नाख जुल्ला कि मोजुल ढेउन खगु उ ठो छौ कलायु न उल्लेख खक छौ विचार छौ कलायु बालक संयोजन जुल्ला कि मोजुल तयो चाहिँ नि छौ प्रश्न टु उके यो सही जवाफ वल्ला चाहिँ अबले जिता आनन्द चाहिँ हजुर गुण तयारीलाई के चिसना चाहिँ भ्यादनको लागि चिना खाँचो बले व नारा युरोपे चाहिँ प्याह होला थन चिना खामको साहित्यमको नारा तका धागुन खछि चाहिँ नाइ दिनको दो अठिना चोइ बले तपेङ कत्या चो निके बले छथतिना चोला छ्या चोयु तका आरोप दुकी मरु दु अथवा न्यू किस्म चेमा खने चिना खाँ चेबले न यदि आन्दोलन यो टाइमे चेव खसा हजुर नारा ठे चे माथे छगा आन्दोलनले बुन्यो चिना ख हो अब छौ साहित्यिक माहौलले बुन्यो चिना ख फरक पियो खनिका जी चाहिँ छकदा 62 63 आन्दोलनले किपली छौ चाहिँ ज्याजोजु तरौँ नागरिक आन्दोलन जो सायद चाहिँ 10,000 मनु त्यसमा चाहिँ नेनी पिण्डु अबले जी छपु चिनाख जनावनो अब चाहिँ छौ गयो रास ओ भरि चाहिँ इन्डाइरेक्ट रूपमा चाहिँ नि वे खलाउ ख चेउ जुलको चाहिँ ओ भरि चाहिँ कलात्मक रूपमा चेउ जुल जी ओ चिनाख म बसे जी सिधा चाहिँ नि नारा टाइप छौ कविता अन्य चया बना जस्तै जी अबले चाहिँ ज्ञानेन्द्र डु राजा ज्ञानेन्द्र सत्ता विरुद्ध नयामा जी चाहिँ शीर्षके श्रीपेज फुकालेर आउनु पर्छ तका चोया तर गब्ले चाहिँ मास सेन्टिमेन्ट चोया चाहिँ जसो जनता सिधा थुइपति भाषण चोया खनी छिछमा राजनीतिक रूपमा सचेतमा चोमी होला थिथि थासे छिगुपति उपस्थिति न दुगो इले छद्दो पछुया चन्दासा उइको सक्रियमा न ख राजनीतिक रूपमा सचेतमा न ख तर नेवाते नीति चाहिँ उइको न ज्यासना चना दिगु मरु नेवाते नीति याना चंगु मरु त खाना दो पवया चंगु दु थुके त गु किसिम कयादी सत्यता दुकी मरु थुके मखो ओकेला सत्यता दु मरुला जिवो दो पइतला जि सहर से स्वीकार्य न छरा छ जी गुली तो खस भाइ लागि यानौ ख उलीला जी थौ भाइ लागिला जी याफु मरु हजुर तर चाहिँ नि तर जिउ तो चाहिँ मा भाइ प्रति यो प्रेम चाहिँ नि दु ठाउँ कने तर जी याना चाहिँ चुनौटु जी कुटा चाहिँ यहाँ चुनौटु अब दोप यो चाहिँ नि 100% असत्य न मखु तर 100% सत्य न मखु गतिकी थिथि आथो निवाते बस्ती आक्रमण जुयासँग दु अन चाहिँ छिसा छु नवना बिला धासा चाहिँ छु बालाई खला छु अथि इफेक्टिभ जु खला तका चाहिँ वेक अप इन बिचा खला मला अन चाहिँ छिको उपस्थिति मखौनी व दो पवो खकी कथिना गयादी थके त तर वो चाहिँ थो चाहिँ गलत खख छरासा ठम्कुने ताथे खलाउ खसा नेवाते बस्ती अठाउनेलाई नेवाते बस्तीले छेथुना चौंडु नि सडक विस्तार नाम उस सडक विस्तारैमा छम सक्रिय कार्यकर्ता जिका वो सडक विस्तार विरुद्ध लगे जुया छ करिब 16 या वो नैका ढुङ्गे अड्डा चाहिँ वो 2000 छेठुना चौका वो छेठुना चौले चाहिँ संयोग बस जिवे लखटा जुइचनो सच्चिटी पुलिस त दु हजुर अन मोनोटेसन सोयाजको चनफु अब सच्ची पुलिस दसले छुया फयम बहु जनता सच्ची पुलिस तया अनि ठेकदार चना छम डीएसपी खनि बजिला डीएसपी ढगाली पछिला न्हन चना चाहिँ छेठुना चौ खनि अले वो छेठुना चौ जी जिउ छौ मोबाइलले जी रेकर्ड याना 15 मिनेट रेकर्ड यानुका वो डीएसपी चाहिँ नि ठो मोबाइलले छाप भिडियो खिचेनौ ताल हजुर जी छुर्या राछ जिन ठो देशको नागरिक भिडियो खिचाले जिउ अधिकार दु जी पुलिस ते आमते खिचा दै मखो ढाला अले जिना राष्ट्रपति वसाले जी काड छाचल सडके तेबले व जिउ मोबाइल व लाकाकला अले उया पुलिस स्टेसन दछराला कठितो कुनियकी तका वखुन हया द कालिमती चौकी कुन हजुर
जिटा गया लगेला थन्याउ लोकतन्त्र लागि लवाना हो छम नागरिक जी जिटाला ठाउँ फर्किचे टका कुन टका जिटा करिब 6-7 घण्टा टिपुन जी लिपा जिउ मोबाइल वो दुनिया भिडियो फुक्न डिलिट याना बिल मगला हाने जिन सटके छेडुमा जिन छमख मगला जिउन छे बु लाउदु सटके एजुन ती जि आम हो आ ठौकने आन्दोलन लगे जुपी मुनुटा नक्टिनी लगे जुल जिला 10औं वर्ष से ठो आन्दोलन लगे जुटु ठो चाहिँ नि सडक विस्तार विरुद्ध जब बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री जुल ले ठो दुनिया यो न विस्तार यात दक्षिण नापे छेठुले लाजिम पाट ते छेठुक वो लाजिम पाटे छे विस्तार याबले सडके चुना विस्तार यानो जग मखो वो सरकारे चोपी मुनुटे त वना छिमसा चाहिँ छेयु चाहिँ मुआब्जा मबियु अले छिमसा तर सडक विस्तार याप चाहिँ ढेबडु मुआब्जा बिच चाहिँ सरकारले ढेउ मरु तका अबले म मुख्य सचिव सुदाई गन लोमना सु पौडेल धाम पर गन ना लोमना उठावना डेलिगेसन बनाउदु बारम्बार जि बाबुराम भट्टराई विरुद्धला वो अबले सडक विस्तार विरुद्ध अबले यो पत्रिका चोयुदु जस्तै नेपाल पत्रिका चोयुदु हिमाल खबर पत्रिका चोयुदु अझै ती ठो आन्दोलन जिम मरु दैमा चाहिँ गलत खख हजुर भौतिक उपस्थिति मरु साजियो लेख भौतिक उपस्थिति न दु जस्तै थन माथि घरे लगे जीवले वया चनौदु तर जी नेतृत्व म कयु मरु छारा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ नि त्यो युवक त्यसै कामा त्यही जीव मान्यताका हजुर नुपिन्ताना नेवा जनता दुनि नेवाते दथुई चाहिँ राजनीतिक चेतना चाहिँ गुलिदु कथिना चाहिँ मूल्याङ्कन यानादि दुखीमहरु भएका पिंके ठाउँकने गु छौ दृश्य खन्दाया जाउँ दु लु खन्दाया जाउँ दु हरेक खेके चाहिँ प्याव्यो सट फेक्यो मला वजुया चंगुता चाहिँ सिधा कथिना कायली तर छौ आ वया जित गठले गजु रासा नेवा ते बिचे चाहिँ छौ युनिटी मरु एकता चाहिँ जिसने तस्के ढाठुई के माफ में छुरा सा सडक वन्यु छौ उपाय ख तो आन्दोलन यो तर सरकारे वन्यु न छौ युद्ध ख यदि सरकारे दुनि चुना कब्जा या चाहिँ जिसो कोशिश मैना जिन मैना नेवाटे वो तरो कमजोरी थे तो पहिलाला सरकारे तरो रिसोर्स सरकारे दु नीति निर्माण याथा नेवाट मरु भाषाला नीति निर्माण याथाला नेवाटले ड्वाउनी कुटा यामल नि जब नीति निर्माण याथा थ ड्वाउनी फसेन तिनी व नेवाटे लागि छु या भई नीति निर्माण या ठासे चाहिँ थ म लटवटा बिउ मेपिन त छेउ अले चाहिँ थपिने चना विरोध जग याओ वन तर्म खम भक्रै त वन उजक न भको विरोध याओ सडके न चन्यु तर सरकारी निकायले चाहिँ ठ मनु दुछेउ वन छौ आन्दोलन ख हजुर वो चाहिँ चिस कुटा मैना थे छगा तर गुलिना जिनेवा त चाहिँ छौ प्रतिष्ठित थासे छौ मन्त्री पदे थिएन नका चाहिँ नेवाती गुलिति ज्याना जगु मरो ठगुए नीति जग ज्याना जगु दुधका चाहिँ वो खवया जगु दु ओके त गथेना कायदी ओ अन्य पिन मरु मको अन्थ्यंका चाहिँ एकदमै 27 जग दलाली याना ठाउ जक स्वार्थ याना चोबी मनुट मरु मको ओला गेरासे नेवाजक मको मेउ जाति न उलियदु नेवाजक मको तर वो बावजुद न निर्णय या थाले नेवाटलाई प्रशस्त धावन माल्ने ट्रिया माला उके लागिला जस्तै धाटे उके लागि उन्माल सासा सरकारी जागिर नै माला जिसन सरकारी जागिर नै तास्की झिमय मखला सरकारी जागिर जिसन चाहिँ जस्तै लोक सेवा यो पाठ्यक्रमै जिसन विरोध यान्चना तर दु पाठ्यक्रमै बनाउन पासेना ड्राउनेमा छममको 100 जना ड्राउनमा जितला आठौने गेल जस्तै नगरपालिका ठौकने भन छौ स्थानीय सरकार ख उके चुनाव याना जिल्ला गएना जिल्ला याठेना छ नेवाटको ड्वानमा यदि नेवाट ड्वाव छ तिनी नेवाटको कन्फ्युजन नि छौ मेव जाति नाप एको आकांक्षा या सट्टाला तो जिउ कम से कम सोनिगले चुना चाहिँ सोनिगयु चाहिँ स्थानीय सरकार जुइमा चाहे केन्द्रीय सरकार जुइमा गुली उप नेवाट ड्वावन उली अप चाहिँ परिवर्तन यो आशा थादै मला जे चाहिँ सरकारे गन ढाए उनी मखु उ पिन्त चाहिँ नि छिछि दूर याता लासला ओ मेम नेवा हन ढाउन चाहे जी मखु झिपिला पिन्चना झिसला
शताब्दीयों से कया न्याब्लें पिंचना हराए चना वो जगह उपलब्धि मखु निसा हरेक आन्दोलनले चाहिँ छम छम मेरे जाति मनुले लिउ जुया चाहिँ नि चिसा लापठाना मगला तर जे सत्ता पनि जेसँग नेतृत्व कायो हरेक राजनीतिलाई निवाटेसँग नेतृत्व कायो कोसिस या माल चाहे राजनीति जुइमा न्यू किसिम चाहिँ नि नीति निर्माण या था ठिंकी जो छौ राजनीति लगे या छौ सरकारी जागिरे नया तो तस्कै महत्त्वपूर्ण खखनी तर जिन लिपत्नी छिल ठो छिसन आन्दोलन जक्कै यानाए छिसन सन्तुष्टि कायो स्थिति मरु चालास आन्दोलन या ढुंका आन्दोलन छुके लागि राज सत्ता कब्जा यावे लागि खखनी छ वो सत्ता जब नेवात दई अबलेटिनी व थी सेनजी छमन नेवासिनी निमन नेवासिनी जिमन नेवासिनी निमन नेवासिनी गोमन नेवासिनी जिमी फुक्कै नेवा 57 के सेन ढल्ला सला बोल उपाय आठम बरु तर आन्दोलन नाप्नाप सत्ता हुनु न छिस कुटा या माथे छ हजुर अलि मेकु छौ खसिसन नेताहरुले लागि नेवाते दनी छदी छपजी मफु युनिटी मरो उकै नीति चाहिँ छुया माले उकै चाहिँ के कारण चाहिँ वो छदी छपजी मफ्याजंगो खनेवाट मको उकै चाहिँ छुरा छ नेवायु संघ संस्था नेतृत्व काइपिन्छ ठो सोचायामा जिल्ला स्पष्टता मानु नेवा दिए डबु न छुयामल रासा खे भाषा नएपि नेवा तेटन नेवाया खरगा दुकामाल वो खे भाषा नवाट खे भाषा चोला डाला वो चाहिँ मखथे छ नि ठितो दुका मखु ढका चुन माल नेवायु सदस्यताले झन व्यापक विस्तार यामाल छौ उदाहरणका यदि अठे मक्सा चाहिँ नेपा पार्टी थियो मलाई नेपा पार्टी छ्यामाल नेवाटेवे पार्टी खस नेपा पार्टी खसला मास मनुटे त मेम्बरशिप बिया दुकामाल हजुर तर मेपिनो सु नेवा ढापी मनुटे मेपि ड्वावल कि जीव चाहिँ नि नेतृत्व चाहिँ विस्थापित जी ढका चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थ मटाइमाल अनि पनि दुनी एको दुनी ठौगनेला झन् न्यू जेनेरेसनला गुली ट्यालेन्ट नेवाट दु इमतले हेका हेमाल उ जिसन दुका मुफ्तीकले मेरो पार्टी दुकाइए जुल्नी मगला मेपसन युजिआई जुल हजुर मगला हरेक क्षेत्र दु क्यामेराम्यान नेवाट थैयापि चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा ट्यालेन्ट जुम गुल मेपि मेरो जाति मखना एजियानो इपि सत्ता छ इपि सत्ता मचोसा ठौ छौ कि छौ ज्याइना मुयाफु इमके वो खुबिदु मगला अन झन्ठो कला संस्कृति अले हन मेउ आईटी थैले नेवाट गुल्दु तर इमत संस्था निर्माण याना चुन्नुको पि मनोटेस इमतला फटाफटले उपर दुकामाल नि अले ढका जुलुस हैन यको दै हजुर सदस्य त दुका चाहिँ मा थ नेतृत्व चुनाचुनि न्या तर लापठाट जको सर्टलगी मनोट वनि मको जीव उके जिमन दायित्व दु जीव व्यक्तिगत न दायित्व दु जेसा चाहिँ नेवायत संगठन चाहिँ गेना हेउ गेना रणनीतिक खेल मिट्यो ओ न चाहिँ नि स्वे माथे छगा हजुर थोला राजनीतिक सचेतता देमाला ओ सत्ता यो थासे शक्ति सम्पन्न थासे चाहिँ नेवात मध्यताके चाहिँ नेवात ल्याउनेला नाचनी नेवात स चाहिँ सुनान नेनेमको दाइको खजुला आ चाहिँ थो इले चाहिँ मेको छौ साहित्य नेनेको चाहिँ सुनेका दि अझी चिना बनेला जी निलाती न्यो थन खोपे छौ चिन छौ ज्याजो दु अले अबले खोपैये बारे छौ चिना खन्छु वे नेकेला हजुर नेकाली छ ये वो खोपया वार्ता जी यम भक्तपुर अर्थात खोपदे जी यम भक्तपुर अर्थात खोपदे छ जुइमते वो लपुई गुगुल लपुई जुया चुनागुदु जी ये छ जुइमते वो लपुई गुगुल लपुई जुया चुनागुदु जी ये दे थुल्ले जुया गुहे कारण बलात्कृत जुया चुनागुदु जी यम खोप छ जिथे तू बलात्कृत जुइ मज्यू छ अपुक थगु म ल ला मज्यू छ जिथे छ जिथे सया मज्यू खोपे बनारसिया गन्ध वे मज्यू
रोम या रंग पाए मज्यू संपदा या टू त गनावने मज्यू टिक ज्या त तनावने मज्यू लस्सी नाप जुजु धौ बुई मज्यू हाकु छेला या त बारबेक्यू धा मज्यू हाकु पटासी तंके मज्यू धिमे बाजा लाकुली प्याख हुइगु तोते मज्यू ए खोप दे जी सेना वथे छसेने मज्यू दत्तात्रेय या चतामरी न्यात पोल या योमरी तंके मज्यू कट थोया सवा लोमंके मज्यू घिन्ताङ किसी प्याख लुइगु तोते मज्यू जी ये दे या लिउ छ वे मज्यू पहिचान या अविचलित यात्रा जुया चोम छखोप बरु ल्यावे जिन छङ्गु हेल नपुई विचलित यल न्यल चाल धासा गबले वन वैतिनी छङ्गु हेल नपुई बिन्ती खोप छ जिथे सेने मज्यू जी छुल नपुई जुया चुनौगु जी वल नपुई छ वे मज्यू जी य म भक्तपुर अर्थात् खोप दे छ जुई मते वल्ले गुगुले जुया चुनौगु दु जी ये दे हजुर ये दे से गु छौ विकृति आइदा छौ दु विकास नामे गु विनाश या छौ दु केता गया छौ खोप नब तुलना याना खोपे गु लेना छौ दु गुले थाक या छौ दु खोप दे या त न खोप दे या गुनिति लिंके गुनिति ओहे कम्पेयर याना चाहिँ सिसन्स गु चिनाखा चाहिँ दु पता छ क्या तो चिनाखा यिनी तुंका से दुंका बनि तुंका चाहिँ मनो देसा खोप दे या त चाहिँ छौ गु ज्या याना छौ ख ओके नि तिन चाहिँ तिब भइ थाका चाहिँ पता छ क्या छ न आधा दिसा गति ठो बालागो सन्देश दुगो चिनाखा चाहिँ दिगो दु थगु साहित्य रचना या रचना दिगो दु त्यो साहित्य बनि धुङ्का मनु त्यसमा सुसुचे छित चाहिँ लिचो ब्याचङको दुले छौ चाहिँ झिसा छौ छुजी चौधर हाला छ त्यो हरेक देशै जुई झिपी चाहिँ बजार नाप चाहिँ एको प्रभावित जुइका बजार थियो दिवाका बजार घेना निर्माण जुइ रहछ बजार देव दुबिस निर्माण यइका अले झिसन छेडाछ छुयासे देव दुवे यइ उदाहरण लागि जी ठोके चाहिँ हाकु छेला व बारबेक्यू तयानी बारबेक्यू ढाल्की तो ठौकुने पनि ल्याम ल्यास्टेसन नबुन्यो जुलका हाकु छेला ढाल्ला नबुनि म छा अथे जुल छा बारबेक्यू हे चाहिँ नि नेटो सोला छा हाकु छेला ने मय ल ढालास व बारबेक्यू धैछि चाहिँ नि तो अमेरिकन तेसा हौछि जुलका छरा छ इपि तो संसारे तो मिपि मनो तेसा ठो बारबेक्यू जुल ढालास चाहिँ इमसा हयु जुल मगला इमसा हौछि जुल अले झिपी फुक झिपी गे जुल राछ छिसा जिउ भा म बनाउन दुन जिउ संस्कृति लोमंका वन दुन छिसा अले छिसाला वे पाश्चात्य संस्कृति छिसा थम चाहिँ ग्रहण याञ्चना ठौ अले छिसा इंग्लिश भाषाला ढाला छ छिस तस्कै सिउ सपि थे ता ओ नाप नाप इमो संस्कृति छिसा दुके आयो नि सा अले छिटा बारबेक्यू यला मला हजुर अले बारबेक्यू अले छिसा बारबेक्यू ने साथ किला ओ बारबेक्यू टेबल एम सौने जुल नि जी चाहिँ नि जुजु ढौ ने मय जुजु ढौ यदि जी नस जुजु ढौ न सुना कमै राछ ठनै चम छम दाजकिसा कमै यइ तर जितल कोका कोला टनी या कोका कोला बजार काला छेवा चाहिँ न्यामास्या प्लास्टिक ठले चाहिँ कोका कोला टंकी चलन बोल जिउ ढौ बेगयुला गन गनगा मखला कोका कोला छाला छ कोका कोला ठुली धनी कम्पनी कि व ठन्यो एना बजार जिता चाहिँ आक्रमक ढंग बजार हल ठन्यो विज्ञापन याना हल कि चाहिँ जेबे चाहिँ कोकोला को टनी पिन जुया हुन ठु किस्म बजार निर्माण जुया हुन्छ जसमा ठिकमा ख ठोन ख एजुन ती वो बजार या त चाहिँ जेस ठौ पक्ष ज्ञाना है हजुर तै चाहिँ जेस कोटाया जे अथे चोइमको तो खबे जी ठोक कविता चोइन या खबे दे चाहिँ निश्चित न्यासुना चाहेलो जी खबे दे गुना खण्डा छ यहाँ पिज्जा पाइन्छ पिज्जा अवेलेबल हियर मगला अले चाहिँ जी हाकु छोइलाई नहुने खस गन गल्ली द्वानमा
हाकु छेलागो जी बजी नेउ खस जी यो मरि नेउ जस अन्य पसाय मर आ खोपे मरे ढुंगला ठोपस यन्डियाला खय टोटी अले जिस गेना स्थापित या ठो बजारे जुजु ढौ ढयु चीज न बाला चीज ख हाकु छेला ढेउन बाला चीज ख मूर्ति तन्यु चाहिँ बेयर तन्यु सटला मूर्ति ठोटने बाला चीज ख तै चाहिँ जिस स्थापित यारला जिउला स्थानीय सरकार मलाई स्थानीय नेता जिमेठ्या पनि साहित्यकार त्यसमा प्रमोसन यामल नि हजुर ए याद किछु राछ उ देबा धने देलाई हजुर अले तिनी व छु याफै नि मलाई दक्ष तरौ ठौकने चाहिँ बजार छिट ठैना चाहिँ ठो घना हल्की वो बजार चाहिँ जिउ पक्ष देबा जिउ पक्ष चाहिँ नि जिउ पक्ष निर्माण यामल जि ठो वस यदि चाहिँ यदि जिवे दे जिवे दाजकिना यदि थो बुना हौ जुल्ला छ उ देबला ठने लागि जुल नि हजुर मखला अब जिस हरेक चीज एना से माथे छ मुख्य खय वका राजनीति जिमा मेरो विचार जिमा ते भाया थिना छिगो साहित्य बनि ढुका चाहिँ भूमि पिन्छा चाहिँ गतिया गजाको चाहिँ कमेन्ट याना छ लिचो बिया छ बुदु अरे जिउ बन ढुका चाहिँ नि साधारणतया जिउ साहित्य बन ढुका प्रतिक्रिया पासपिन्छ बालाय बिया छ र थाहा छ हजुर हजुर रासा घण्टाको जीवन फट पहुँच छटा खजुल तर गुलिपी न्यपी पासपिन्छ चाहिँ दिसेबले चाहिँ नि छ ठो जिउ लागि यानो भक्त ठो दिएले छु जुइमा अथवा चाहिँ ठो जनता ठेउन चाहिँ विभिन्न वर्गीय जनता दु दक्ष निम्न वर्गीय लागि छु जुइमा तका चुइ चुनो जिया चाहिँ नि ठुकै चाहिँ नि प्रतिक्रिया चाहिँ बाला बुझ्छौँ उठेछ बाला भन्छ हजुर चपाचे जना खलाबला याना चंग छले चाहिँ छिगे ब्यागु इन वेटुङको कुदु दक्ले लिपा छौ चिनाका बच्चाको कुदसा निनी अलेछि ब्यामाले ए हस छम ठो चाहिँ छम मचा ठो चाहिँ भखा बुए ढुंका चाहिँ छम मचा या मा चाहिँ वो भखा बोले ये पब्लिक मन्त अले वो मचा चोगु चिना खयाना चोइटिउका हजुर मा जीवने कुथी वने दुना मा जीवने कुथी वने त ले वा छोया तगु सुयागु स्कुल युनिफर्म व टाई लुइके दुना न्यनेया पौ गुइ ढुंकुगु देव मरे ढुंकुगु भाठगु सफुत ले चुए लियो दनिगु कापी पुसा तने ढुंकुगु मसी लियो दुब्ले हे पिने वहाँ छोया तगु चोसा पेन्सिल कटर तासे याना चुए जिउनिगु सिसा कलम या कुचा त माला ते ढुन मा जिगु जीवन या लपु चुए धुन मा छ जिनाप दुब्ले छ न्याबले धाइने जित बुना छम ना जा म मनुजु मा जी उखे थुके मसोसे वहे लपुई जुया चना कि जी छमरे ढुंका यंकुगु दिपे छंगु ना चुए फेके गबले मंगसे छवले धासा जी धा फेके मा छ दुबले थे हारा जुइगु होता मरु जिके आ जी ज्ञानी जुइ धुन मा जी छंगु इच्छा पु वंके धुन मा जी बनेको थी वने धुन हजुर छमा माया बियोगे जोगु छ मचा मा अबु मरि ढुंका हामा मरि ढुंका छौ संघर्ष यो यात्रा सुरु गरेका चाहिँ त्यो चिनाका पाखे निभाइ दिगो दिल हजुर चपाछि पाखे चित सोयाचना दिपि सकल सुकमी भाजमी सिपिने दक्ले लिपा छुध्यादी थुत केरास थु टेलिभिजनले अन्तर्वार्ता बिबले दक्ष छौ समस्या छुजियो रासा वो अन्तर्वार्ता काइम मनु चाहिँ सचेत जुल ढालास टेलिभिजन चुन्यो नेफु जिता ठाउँ छ तस्कै नेफुल छरास शकुन्तला के न जुन स्तरीय छौ चाहिँ नि यस तै दिला उके त जवाफीले चाहिँ खुब नेफुलका तर साधारणतया चाहिँ एकको टेलिभिजन सती बेले छुए मुस्यु म्यास्या चाहिँ नि नवायु मखला उ साहित्य बारे छु मुस्यु म्यास्या अले छ चाहिँ साहित्य चुया छुजुलले छन् त
टाइपियो चाहिँ अन्य क्वेसन या गेजु ढाला छु जवाफ त से बाला छोरा चाहिँ छिगु छम छिउटो कार्यक्रम सञ्चालकीय हैसियत छिके दुगु प्राज्ञिक ज्ञान भाषा साहित्य प्रति छु अध्ययन त्यसकै बाला एजन्ती छिउटो ज्याजो ले चना ठाउँ उपस्थिति चाहिँ तस्कै चाहिँ उपलब्धिमूलक जुल ठयु द लगे जु छौ उके लागि छिटा युकेको सुभा तो चपा चाहिँ तन तो टेलिभिजन हेर्न युकेको सुभा दक्ष वजुल मेउ चाहिँ जित ताठे धामासो छौ छुट रास भाषा साहित्य छौ खजुल भाषा साहित्य जुइत ताठे दिवामा दिवा गबले दै रासा जिसा जब थो स्थानीय उत्पादनै त जब जिसा तिब बिफै अबले वो तिब स्थानीय रूपमा चुनी एजुन ती जिसा वो स्थानीय उत्पादनै त जिसा चाहिँ गुण छुन किसिम वो चीज न्याना जिल्ला उत सहज्ञाना जिल्ला एना याफत ढल्ला छ जस्तै चिठा चौपी थो मनु त विदेशमा जावन माली मुक्त वो चाहिँ उले सचेत छिपी जुइमा धुदु जिला वो ठाउँ किसिम कुट याना चनौदु जे चाहिँ ठाउँ देशे ठाउँ छे ठाउँ जमिन चाहिँ नि के पुना चन्त आर्थिक रूपमा छिपी समृद्ध जुइएमा छटख मेउ चाहिँ छिपी राजनीति हुने मुख ढगामा के राजनीति याना त सत्ता हुनेमा जिना छन ढाडु न उन्जिता कुट या माटे छ उले जी भाषा चाहिँ बेस्टी थियो हजुर एभिया दिला चपासे छाया दिला तिले मछि खंका दिला के नि तिमी के सुबा दे सना छिता न जित जिउन सुबा हजुर सकिन थाहा बि थाहा चपासे छम प्रगतिशील चोमी स्नेह साइमी त बनाको जुला अले वेकना पहै खलबला देखको जुला वेकना थाय दिला ची सत्ता थेनेमा राजनीतिक रूपमा ची सचेत जुहेमा नप थके दुगु चीज या त चिसा के महत्व थुकी मातका वेकना खकना है दिगि थुंको कुदु बला सके चित थवेको जेजो बाना ताला जी अले मेगुवाले हाना मेमसमा पहाजना जी चपासे दौ वेगु हेजी मेगुवा ताके नीति जितना बायो भनेको उजम बिया बिस थवे त बा शुभ